Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Daki hajar ngut kipait ba nong syong snong katain sora, bar katain riwar syala, kuntubru ya ki he sorkar, nado menteri rang ba kejala u Konrad ke sangma, ki menteri ke sorkar jala, ki he officer, bar ki kenrem ki lendan, haka lifeway terik unai tung arajar khat kendai, kila tu jaga jingle buram ke bakat do, ya ka met jong lampang ke ying dorbar tau ain ke jala, u Dr. Don Kuparoy, u balak klat no haka singi ublay, jong ka arpu fraterik, mentau benai arjar khat kendai, ha Medanta Hospital Gurgaon Haryana, naga jingpang ka balabat ya u lakat to ka Nepor. Ya ke jingle buram ke bakat do da ke sorkar jala ya ka met jong Dr. Don Kuparoy, la penlong ha maupun stadium, ka badon ha ke snong sora, na do ka por khat arbaji mensingi, ha shwaban penkit no ya ka met jong u, sya ke snong syala, ka badai ke snong trai jong u, ban tep don buram. Wat ha pedeng ke jing ter jong slap kumbakat to ka Nepor, ki pai ba ki lai shimenta ha gani ke jingle buram ya ka met jong lampang ke yeng dorbar tau ain, ban layo iru, ya bon ngut na ki pai ba ki balai yam bat lenyar, da ke jing benut, namar ke jing klat no jong uniu nong yalam jong ki. Shwaban sedang ya kani ke jingle buram ke bakat do, ya ka met jong Dr. Don Kuparoy, la penlong shwa ya ke jing yeseng ha yeng sa jong u, ka badon ha sora. Hagani ke jingle buram ya ka met jong Dr. Don Kuparoy, la yo jing keren ru na u menteri rang ba ka jela u Konrad ke sangma. Now senior working president jong ka United Democratic Party u ba Bindo M Lanong. Now general secretary ka Hill State People's Democratic Party u ba Renington Lingdo Tongkhar. Bat nakaliang ki parlok bayajan bat u Dr. Don Kuparoy bat kuntupru nakaliang ka yeng ka sem.